line up yabaculi emdletsheni imi kanjena ngenhlonipho kuyacelwa abafowethu bagcina isikhathi uqinile umthetho ngaphathi siyabonga umthetho SK serelizeke i-post line up kwimthandeli summer experience ezobe laphana ke emdletsheni ithi ke sibheke ukuthi ke inhlelo sime kanjani uthi sibone ke because bathi ke amasanga azovula ngo-12 lapha yana kodwa ke uma sithi siyabheka lapha i-afternoon vibes ibani Dulas and Tsunami bese kuba yini ngo-3 ungene overload ngo-3:15 ngena uqoqa 3:30 ungena umfulungashi 15:45 ngena umbeje 1600 4 PM lo kuba uDJ Tempo uzobe kuyiset le kwa DJ bese ngena bani OMC lapho shuthi intombi yasolundi noba noNtombela bese na uSpikili ngo-16:15 umkhathazi ngo-16:30 kungena umgojeli ngo-16:45 kungene umphathi wohlelo ngo-1700 kungene usikhumba STS ngo-17:15 kungene ubaba uGadla Nxumalo ngo-17:30 uJumbo ngo-17:45 bese kuba yini ke i-sunset vibes ubani ozongena ke usikhinkili benomdonso ushidibo ko MC bazobefala abaculi lapho kube ini Afrotainment DJ set udladla mshunqe sihambisana uDJ Tiri izongena ngobani ngo-6 1800 until 18:45 u-45 minutes wonke loyo bese ngena bani ke ngo-18:45 umlindo ngo-1900 uSiyantuli 1915 uDr Buselaphi Ngqongqo 1930 imthente bese ngena obani ke usengena ke OMC umafresh nentokazi lapha uPenny Ntuli ngo-1945 ungena usigobo sentambo ngo-2000 u-8 PM lo ebusuku wahube u-2015 ungena uThina Zungu u-2030 Ayanda Ntanzi 2045 umzukulu ngeprime time lapho kusokunani kuyale prime time ke lapho kuzongena ku-MC Mshazi nomodelikazi ngo-2100 uMdanken 2115 NND International ngo-2130 kuzobe kumthandeni special set ngokusho kwayo le inike i-line up right ngo-2145 ngene intokazi lapha nozinqomalo 2200 uthwasa lekhansela ngo-22:15 10:15 sisi undoni masiqhubeka ke into yakhona ithi MC Tjatha noBengalela bona ke bazoyithatha ke ngo-10 kuyale ngo-22:30 usaliwa hayi sasibancane ngake isikhathi amayini noma kubhedekile lapha nasazi ke usaliwa 22:30 noxolo ngema 22:35 lihleza 2300 Big Naz 23:15 DJ Bunu DJ set lezo bekhona lapho ke 23:30 Jiva zimnika 23:45 uma sithi siyabheka lapha midnight sadness MC Mashudula kayi the fraud yasenkandla abamfaya phela wo MC ifraud yasenkandla ngokusemthethweni right ngo-12 o'clock ebusuku phathi kwamabili kube kuma benimthandeni special set 30 minutes bese kuyisibe umthandeni ngo-12 ebusuku kube spin off ngo-12:45 khona futhi ebusuku kube umafikizolo bese kuthi ngo-1 AM intathakusa music holic and okwanda 1:15 AM iMaxsoul bese ke kuyashintsha ke ukudla eplatini noma iguzasta or igazasta angazi ngiyaqala igama ulibona ngo-1 ekseni Gold Max uba DJ set ngo-1:45 ekseni umuntu ekhala ngo-2 o'clock ekseni uShwin
2:15 AM, umzukulu ashafuza ngo-2:30 AM, ujikijiki ngo-2:45 ey'ntathakusa umnotho. Bese kuthiwa i-final stretch, bese ngena ku-kiss before. Ukuzaste lapha ngaphezulu benganakile uye u-MC bengidideka ukuthi kwenzakalani laphana. Right. U-final stretch-ke bese kuthi MC wakhona kube u-kiss before. Cishe ngamosha-ke laphana. Right. U-kiss before mase bafaka ngo-3 AM ekuseni ufaka uShenga Sehlalankosi, ngo-3:15 afaka uSweety, ngo-3:30 afaka uMbuzeni, 3:45 uLimit, ngo-4 o'clock ekuseni uMdumazi, ngo-4:30 AM Inkosi Amagcokama, ngo-4:45 uMjolisi, 5 o'clock ekuseni uSonqonqo, 5:15 uMjikelo, 5:30 uQuality, ebese ivala uNjabulo Langa, awuvala kumcimbi-ke uNjabulo Langa laphana eMdletsheni. Amathole Funerals abanye babaxhasi-ke bale event, Pick n Pay nobani no Spa, kodwa sibona abanye khona sibanika iKwaZulu-Natal Provincial Government nayo izobe ikhona-ke lapho-ke. Sibonge kakhulu-ke ingane zakwethu ukuthi yena lo mcimbi lo usuzowafika-ke. Amasango avula ngo-12 ekuseni, uma ukuthi nje kushintsha from AM to PM kuzobe kuvulwa amasango ngokusemthethweni-ke, kodwa ama-performance azaqale ngo-3 PM ntambama. Kungenzeka kube khona izinto ezobe zenziwa lapha ukunandisa abantu abazobe bekhona-ke enkundleni already. Niyazi-ke nani nizobona ngey'thombe-ke uma usuku liqhubeka. Enjoy-ke ngane zakwethu, umcimbi uhambe kahle-ke eMdletsheni. Siyabonga nje ukuthi yena ugcine uze lifike usuku-ke kuzohamba kahle, ngiyathemba kakhulu. Ama-video aweze nama-update aweze-ke, nisale kahle.